Nakon što je hrvatski Steve Jobs nažalost potpisao ugovor sa hotelom na nebesima, Jebote, ja nemam, ni nakon smrti nemam mira, kralj Aleksandar je 1929. godinice, kapiš, ukinuo Vidovdanski ustav, iz kojega je u stvari iz Karabuđija prije 8 lic samo. I hvala Bogu, to je izgledalo na nešto ovakvo. Ja, kralj Aleksandar, poznat još kao Špiro, odnosno njegovo kraljevstvo, jugoslavensko veličanstvo. Tako da danas 1929. godine ja, kralj Aleksandar, proglašavam cenjena moja narodna skupštino. Tako da, cenjena skupštino, ono što mi je sada u planu, a to je jedna pauza u klipu. Vaše veličanstvo, što tačno uče... Pauza u klipu! Vidite ovo! Nema ga više, ne postoji! Osobno preuzima svu vlast u zemlji i ime mijenja iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevina Jugoslavija i podjeljuje državu na 9 banovina. A kurcu da si se setio. Tako da je sada se otišlo ne u 3 parlamentarne, nego u 3 apsolutističke monarhije, kapiš? Nešto će da bude jebano. Gotovo sve političke stranke se skroz ukidaju i tako reći imamo jednostranačje. Tako reći ista situacija baš kao ustajte prezreni na svijetu, vi sužnji koje mori glad. Vozdižemo socijalizam. I naravno cenzura tiska, ali to ti se sve dešava u takvim okolnostima. Ali pazi, imao si ti sve ove slučajeve i po ostalim istočnoevropskim zemljama u to vrijeme. Ali juga ti je ono bila skroz više nacionalno i tamo narod se baš i nije podnesao. I sada svi postaju Jugoslaveni, ali hvala Bogu mi Istrijani smo ostali Italijani. I tu dolazi do jako velikog progona svih političkih neistomišljenika, pogotovo Hrvata, Makedonaca ili separatista iz ostalih naroda, ali i Srbi su isto dosta propatili koji su se okrenuli protiv kralja Aleksandra. Što se može donekle i kapiti, jer shvaćam ja da niko ne želi da mu država propadne, ali bog me paranoje unište čovjeka. A isto tako se govori kako je upravo Aleksandar zbog ubojstva na Stjepana Radića htio ukinuti sve stranke jer nije htio dozvoliti da se opet nešto takvo dogodi. Doduše komunisti su bili već zabranjeni obznanom iz 1920. Komunjare, vi volite samo pare. Jo, šta vi volite, majku vam kapitalističku jebem. Šta vi volite? I tu dolazimo do prvih žrtava ove diktature, među kojima je svjetski poznati albanolog, pravaš, znanstvenik i povjesničar Milan Šuflaj. Njega su hapsili još i prije, proveo je puno vremena u Sremskoj Mitrovici i sada kada je vidio da mu se sprema opasnost, počeo se služiti pseudonimima. Zašto imaju potrebu da seru? To mi nikad neće biti jasno. Nešto izmišljaju neke tople vode, neke krive drine, nešto.